mājas ir tuvu, bet tajā pat laikā ļoti tālu. Šobrīd viņa nevar pamosties ik rītu savā gultā vai vakarā no ikdienas steigas atgūties tik ierastajās sienās. Bez spēka, depresijas nomocītu un pazemotu, Ingu un bērnu speciālisti nogādāja Talsu novada krīžu centrā. Tas viss tik ļoti pakāpeniski notikās. Viņš pilnīgi pārmainījās par 180 grādiem to 3 gadu laikā, kad mēs dzīvojam kopā, kad jau tik tā, ka vairs nekā nevaram. Varmāka spēja parādīt sevi kā ideālāko tēvu un mīlošāko vīrieti, bet aiz aizvērtām durvīm savu īsto dabu. Tā ir viena no lietām, ko krīžu centru organizētajās atbalsta grupās mācās atpazīt vardarbībā cietušās sievietes. Tā jau parasti atrod to vājāko vietu, kur var izdarīt pāri. Jā, viņš tiem bērniem visu laiku mazākai. Viņš tā, kad neredz, tad, kad es neredzu, tad viņš viņai iesitīs vai kaut ko pateiks riebīgi vai kaut ko tā. Krīžu centrā Inga nokļuva brīdī, kad tur palīdzību atbalsta grupā meklēja arī citas sievietes. Ingas likteņa māsas, kas visas gājušas kopīgu vārdarbības ceļu, dziedējušas zilumus, centušās aizmirst lamas, kas lidojušas viņu virzienā, pēc tam atkal izbaudījušas medus fāzi, ziedus, piedošanu, līdz atkal attapušās ar stingru vīriešu rokoprīkli. Galu galā, tu taču pati esi pie tā vainīga, saka vīrietis. Tad, kad es vienreiz man vīrs izvaroja, un policija tā arī pateica, kur jūs gribējāt, jūs esat viņu sīva. Arī Inga vērsās pie policijas 2 reizes, bet 3. vairs nezvanīja. Atbalsta grupā sievietes mācās atgūt ticību speciālistiem, uzzina, ka arī emocionāla vardarbība ir tiesā pierādāma un sajūt komandas plecu, kas cīnās par katru vardarbības upuri. Un, kad šie sievietes sanāk kopā, viņam kopējs spēks rodās un atbalsts. Un tas, manuprāt, arī tas lielākais, ko mēs varam sniegt informāciju un atbalstu. Dafnes atbalstīta projekta ietvaros Talsu novada krīžu centrā un Ventspils krīžu centrā Paspārne iesākt jaunu dzīvi mācās ne tikai vardarbībā cietušās. Ir izveidota pirmā starpdisciplinārā apmācība programma speciālistiem, kuri strādā ar vardarbības upuriem. Šobrīd mūsu valstī, diemžēl, likuma piemērošanas iespējas no bāriņtiesām un sociāliem darbiniekiem un reizēm arī policistiem prasa ļoti lielu radošo pieeju. Tā viņš šobrīd ir. Krīžu centri atbalsta programmas un arī likumdošana uz Eiropas fona nemaz tik slikti neizskatās. Tā ir virkne lietu, kas Latvijā jau sakārtotas un balsta gan speciālistus, gan vardarbības upurus. Taču tajā pat laikā likumdošana brīžiem ir mūsu vājā puse, tāpat kā trūks krīžu centri un programmas pieaugušajiem. Nav aizsardzība īstenībā. Aha, nav iedzīvotājiem aizsardzība. Un viens no briesmīgākajiem stereotipiem ir, ka aizsardzība nav iespējama. Viens no briesmīgākajiem stereotipiem ir tas, kurš nosaka bailes. Vai jums kādreiz ir personīgi nācies nosāmēt pretī vardarbīgai personai? Ko Inga grib panākt, viņa zināja jau pirms nonākšanas krīžu centrā, taču spēka bija par maz un rokas par īsu. Taču tagad plecu pie pleca ar psihologu, sociālo darbinieku, juristu, policiju un daudziem speciālistiem Inga ir gatava teikt, tā nav un nebija mana vaina. Es domāju, Inga ir kļuvusi pārliecinātāka. Viņa zina arī dažādas iespējas, kur viņa var griezties pēc palīdzības. Un viņi ir gatavi mainīt savu dzīvi. Tā strādā krīžu centri no projekta uz projektu. Šoreiz apmācīti vēl 20 speciālisti, palīdzēts dažiem desmitiem vardarbībā cietušu sieviešu. Darbs turpinās. Naistevastase vägivalla teemaga puutusin esmakordselt kokku aastal 2001, kui Eestis
hakati läbi viima perevägivalla-alaseid esimesi uuringuid, sest enne seda, enne 21. sajandi algust Eestis naistevastase vägivalla teemast praktiliselt ei räägitud. Seda ei olnud avalikkuse jaoks olemas. Aga esimesed uuringud, mis läbi viidi, näitasid, et vägivald on olemas ka Eesti ühiskonnas ja hinnanguliselt saab vägivalla tõttu vigastusi aastas koguni 40 000 naist, mis on äärmiselt suur arv. Eesti seadustes naistevastast vägivalda või perevägivalda eraldi ei käsitleta. Vastavad kuriteod kvalifitseeritakse erinevate karistusseaduste paragrahvidega. Ja ka spetsialistid, kes naistele abi peaksid osutama, ei ole saanud vastavalt eri ettevalmistust valdavalt osas. Ja ka ei ole spetsialiseeritud abivõimalusi kuigi palju. Sellistes tingimustes tuligi kodanikualgatuse korras need abivõimalused luua. Ja esimene naiste varjupaik loodi Tartus 2002. aastal. Ta jäi mitmeks aastaks ainukeseks ja aastal 2004-2005 otsustasime Eesti Naisteühenduste Ümarlauas, et tuleb hakata tegutsema sihikindlalt ja koordineeritud selleks, et abivõimalused oleksid võrdselt kättesaadavad naistele igal pool üle Eesti, olenemata elukohast. Ja hakkasime vaikselt tööle selle nimel, et igas maakonnas saaks avatud oma naiste varjupaik. 2005. aastal 8. märtsil avasime me Eestis teiste naiste varjupaika Tallinnas. Ja 8. märtsil 2006 avasime järgmise Ida-Virumaal. Juba mitu aastat olime meie Ida-Virumaa naisteühenduse naised mõlgutanud mõtteid luua naiste varjupaik. Vajadus turvalise kaitse järele naistele nägime me igapäevases elus väga tihti. Tõuke ja tuge saime Eesti naisorganisatsioonide ümarlaualt. Käisime eelnevalt tutvumas ka juba tegutseva Tartu naiste varjupaiga tööga. Ja veendusime, et me olime võimelised looma ja edasi arendama sellist varjupaika. 2006. aasta 8. märtsil avasime naiste varjupaiga Ida-Virumaal asukohaga Jõhvis. Ettevalmistustööd olid kestnud terve aasta. Tänaseks on varjupaiga käsutuses 2 turvakorterit ja nõustamisruum, kus meie poole pöördunud naised saavad nii psühholoogilist kui juriidilist nõu. Oma turvakorterites saame me vastu võtta ka liikumispuudega naisi. Lisaks perevägivalla all kannatavatele naistele saame me aidata ka inimkaubanduse ohvriks langenud naisi. 2009. aastal pöördus meie poole üle 100 naise. Ja 2006. aasta kevadel otsustasime siis moodustada ka katusorganisatsiooni sel ajal eksisteerivate 3 varjupaiga jaoks, mille nimeks sai Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Lõime selle organisatsiooni Tartu ja Ida-Virumaa naiste varjupaikadega ja selle eesmärgiks oli siis eelkõige aidata kaasa varjupaikade igapäevatöö korraldamisele sellega, et koolitada töötajaid, et meil kõigil oleks ühtesugune ettevalmistus, teha lobitööd poliitikute ja kohalike otsustajate hulgas ja samuti arendada rahvusvahelist koostööd. Ja naisorganisatsioonide ja vast tekkinud varjupaikade ühistööna on meil õnnestunud järjest uusi varjupaiku avada nii, et 2009. aasta lõpuks oli meil Eestis kokku juba
9 varjupaika 9 erinevas maakonnas. 2008. aastal pakuti abi projektide kirjutamisel ja varjupaiga loomisel ja siis enam ei kahelnud hetkegi. Ja tõesti on Järvamaal varjupaika vaja. Ja mul on hea meel, et mul on väga tublid töötajad, kes on oma ala spetsialistid, parimatest parimad ja hea koostöö on ka Järvamaa politsei ja teiste ametiasutustega, haiglaga, linnavalitsusega, valdadega. Sel aastal esmakordselt suutsime me koguda ka varjupaikades ühtse metoodika järgi statistikat, nii et me võime nüüd täie kindlusega öelda, et 2009. aastal pöördus varjupaikade poole üle 1500 inimese. Koos Tartu naiste varjupaigaga kutsusime ellu Eesti Naiste Varjupaikade Liidu. Selle loomiseks saime me ideed rahvusvaheliselt koostööst teiste samalaadsete organisatsioonidega, eriti Põhjamaades. Naiste Varjupaikade Liit oli hea selleks, et üheskoos tegutsedes oli vähem tunda majanduskriisi mõjusid ja saime selle kõige raskema perioodi üle elada.